ha wa dirisa jana ka bokete bo kana a go neelase gore le mo go a dirise a re foroma ditena a ra aga ditsela a ra aga dikwele a re beika marotho a re irang o kgone go bona smart use of water, smart returns, competitiveness. It le ha rekisa tse di rileng re tshwantsa le maatla mangwe e be re bona di poelo tse di gaisang tsa ba bangwe. They must monitor the outputs tsa metsi in quantitative terms and qualitative terms, in monetized terms and in business terms. Business ora gore o dirise bokae o sa loke bokae o bona bokae a wa tsena mo teng. And finally, in terms of jobs, gore metsi ana ultimately a ira tiro tse kae ka gore tiro ha sa metsi era go rekisa metsi tema wa metsi ka ne go buiwa ha sa go tseya di smart meter era ke tsa go dirisa metsi o bo dira seng e be tiro di nna teng. So the bottom line ha re tla laela bo reba le bo mmeba gore ba tolose metsi ana e ba boloke yana is to create jobs, to create jobs, to create an environment, a climate where jobs could be created. Ore sa lefo tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o sa tswa go simolodisa semmuso ka go sesha ya tsela ya mogoditshane gabane mankgodi kwa ditlhakane fa bua kwa tshimolosong eo tautona o tlhalose fa go dirisiwa ga lenaneo le le lomaganyang ditiro tsa ditlhabololo la development manager model go tlisa maduo a nametsang ka jana ka lone puso e kgona go diragatsa ditlhabololo tsa ditsela. Thanks to the impetus injected by the recent adoption of the development manager approach to the delivery of infrastructure projects, we are witnessing the commissioning of construction works in rapid succession and with the highest sense and level of confidence built into the project implementation plans. Resimilate, kawamaruri. Kurhano ka balola matele a tsene di buiwa le di tsela ene ke to mo ditoro o itsune ha o belaela go motshega re thantse go a diragala di katakata di tletse le ha tsello tlele. I promised you gore I'm going to turn Botswana into a construction site. Tona wa ofisi ya ga tautona re ka bo morwaeng a re tebelopele ya lefatshe ya Vision 2036 e supa fa badiri ba dikitso tse di rileng ba le botlhokwa thata mo go tlhaboleng le go godisa itsholelo ke ka mo go leng botlhokwa go beeletsa mo go bone ka ibile lefatshe leno le nna le maikaelelo a go fetoga go nna la itsholelo e kwa godimo. Tona o ile se go phuthegong ya ntlha ya badira puso ya Public Service Human Resource Leadership mono Gaborone a rutlwe go rata moranyane. Mo nakong tsa gompieko tse maranyane a tsweletseng ka go gola ebile le gone a laolang ka fa batho ba berekang ka teng tiriso ya maranyane e botse ditsela tse dišwa tsa pereko le tsone dikgang tsa papadisano ya bodiredi. Ka jalo seo se bakile gore seabe sa bodirelapuso se nne botlhokwa le go feta. Tona Morwaeng a re bodirelapuso jo bo berekang ka natla ebile bo tsibogela diemo ke jone jo bo ka kgonisang lefatshe leno go atlega mo maitlamong a lone a tebelopele a 2036. Since Botswana aspires to transform from the status of a middle-income economy to high-income status, this transformation should of necessity. Lefatshe la Botswana le na le maikaelelo a go fetogela mo go nneng lefatshe la itsholelo e go godimo. Phetogo e tshwanetse go remella thata mo go ntsheng batho ba dikitso tsa selebego se se rileng gore ba ise lefatshe la Botswana pele. Re batla tsela tsa go fetola bodirelapuso jwa lefatshe le gore le nne la maemo a kwa godimo ka go dirisa maranyane le go dirisa dilo tse dišwa go ira tiro ya setšhaba e ka meletswang mathe ke mafatshe a mangwe. By embracing digitization and leveraging modern technology,
we are not only transforming processes, but also fostering a culture of continuous improvement, making the public service a model for innovation and excellence. Tiriso ya maranyane e ka thusa mo go tliseng maduo a go godimo mo tirong a bo e thusa mo go tlhaboleng itsholelo a lefatshe. We need productive and competitive human capital as an enabler, not only for the Re tlhoka badirela puso ba ba natla ebile ba le tlhaga mo tirong ya bone go thusa mo kgolong ya itsholelo a lefatshe. Maikelelo a lefatshe leno ke go ntsha badirela puso ba ba ka phadisanang le ba mafatshe a mangwe ba ba ka dirang le mo diemong tse di thata. that is not only agile, but as future ready to navigate through complex challenges. And this marks a Tiro e ke tona thata ka e supa leeto la rona mo go berekisane mmogo go tokafatsa bodirela puso mo public sector. Phuthego e ya badirela puso e solofetse go wediwa ka la botlhano kgwedi ya Lwetse e le 13. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tona wa ditswamong le kgothetso re lefoko moagi a re lefatshe leno le na le bokgoni jwa gona boremelelo jwa motlakase o fetlhwang ka marang a letsatsi fa a bua kwa tshimosong ya dikago tsa maharatlhatlha a fetla motlakase wa marang a letsatsi kwa Shakawe o supile fa lefatshe leno le humile marang a letsatsi a selekanyo sa diura di feta 3,200 ka ngwaga a re utlwe mpho a rona. Tona moagi a re molao wa tsa kgotletso wa National Energy Policy le tebelopele ya 2036 o gwetha tlhabololo ya tsa kgotletso tse di neng tsa gola ka 30% ka ngwaga wa 2020 go kwetsegela kwa go 50% ka ngwaga wa 2036. O lebogetse khamphane ya Study Energy go bo e weditse kago ya ntlha ya kgotletso ya Shakawe le Bobonong se a kaileng fa ile tshimologo ya tlhabololo ya mogama wa kgotletso. Our energy transformation will not be as Ka kgonne go fitlhelela maitlamo a rona a go fetola le go godisa megama e mengwe ya akaretsa wa kgotletso. Ka jalo puso e tla diragatsa fa go nna le seabe sa dikhamphane tsa Botswana mo lenaneong le la go fetla motlakase. Puso gape e itamele go tlhoma mananeo a tsa kgotletso ka lenaneo la Integrated Resource Plan IRP. Shakawe le Bobonong di tla ntsha selekanyo sa 4 megawatts mo go 36 megawatts o solofetsweng mafelong a farologaneng. Lephata lami le gaufi le go etsa ditumalano tsa go fetla motlakase o marang a letsatsi wa 200 megawatts kwa Maung le 100 megawatts kwa Letlhakane. solar PV to be located in Letlhakane. The Shakawe project is a small leap for Botswana, but O ka lebega jaaka tiro e seng kalo mme fela mo go tsa mogama wa kgotletso ke karolo e tona lanao le kgonne go fitlhelela maitamo a lone. to now being in operation, we are immensely proud that the project has delivered on its promise. Mookamedi wa koporasi ya motlakase Re David Kgoboko a re lefelo leo ke konokono mo go diragatseng laneo la bone la maduo la 2026 le le itebagantseng le go tshegetsa mogama wa kgotletso le go tlhabolola metswedi ya motlakase. Project tsa Shakawe le Bobonong ke tsone tsa ntlha go dirwa ke dikompani tse di ikemetseng ka nosi go fetla motlakase wa marang a letsatsi. Ke tsholofelo ya rona gore re tla gatela pele rotlhe re le ba Botswana Power Corporation le Study Energy re le sopo sengwe. Ke leboga go menagane gormente wa Botswana yo a emetseng ke lephata la ditswammung le kgothetso go bo ba re neetse thotloetso le kemonokeng ya gore re kgone go fetla le go phatlalatsa motlakase o ikanyegang go Batswaneng. Gore o dire kgwebo kana o dire any industry e tona e tokana le motlakase. Mo ke lebogele se o tona gore le wena hantse o re go hetolwe dikakanyo le maikuto wa bona go tshwanela gore o tise plant e re thuse gongwe re tabona dikgwebo tse di tona gore itshulelo ya motse o kana itshulelo ya o kavango le matshelo hela ka kakaretso mo batho ba o kavango a tshuletsege. Ba koporasi ya motlakase ba BPC ba re ka kemonokeng ya puso ba tla tswelela ba ntsha ditirelo tsa motlakase tsa maemo a ntlha go di fa Batswana. Mpho Aaron, BTV News, Shakawe.
fa re tswelela mogokgo wa sekolo sa Letsopa Junior Secondary kwa LWETSE re go dira one go thang a re maitsholo a baithuti a na le seabe se se tona maduong a thuto mme ke gone ka moo ba tsereng tshwetso ya go rulaganya ithutonsho ya baithuti a re maikaelelo a ithutonsho eo e ne le go ba ruta boitshwaro jo bo amogelesegang le go ba fa maele a botshelo re go thang o buile se kwa kalosong ya baithuti ba ba weditseng ithutonsho eo kwa LWETSE a re utlwe Phelpududu re go thang a re ka mpa e ba file sebaka sa go rotloetsa bana go tsaya dithuto tsa bone ka tlhoafalo gore maduo a bone a tokafale le gone go ba rotloetsa gore ba ka atlega mo botshelong fa ba dira sentle mo dithutong go sa kgathalesege gore ba tswa kwa malapeng a ntseng jang. Ngwana o tseneng ka kgoro ya Letsopa should not go out the same as they came into Letsopa. Re be re dumela re le Letsopa gore leaving no child behind. Ngwana mongwe le mongwe o re mo neelwang re lebelele bokgoni ba gagwe re be re ipotsa gore mme rona re ka mo thusa yang. Kgang nngwe e be nna ya coping skills. Ra itse gore mathata a teng ebile mathata ga nka a tlogela motho tota hela motho ene o nna a bopanegela le lethata mme yaanong ga re batle motho yo e tla reng ga a kopana le mathata a ba a palelwa ke go lebagana le mathata a teng a ba a itshetlela a ba itse go dila le mathata ana. Go tlhalosiwa gore fa ba tshwaraganetswe ke batsaya karolo botlhe go nna motlhofo gore bana ba dire sentle mo dithutong tsa bone le maitsholo a bone e nna a eletsegang mo setšhabeng. We are building a generation of irresponsible children. Me ga nke re tsaya nako e be re ba ruta gore tsone dilo tse re ba tabogelang tse re ba sokololang ka tsone ba di tlhokomele ya Motsadi ha a dirile karolo ya gagwe le wena o le ngwana o na le karolo ya gago gore o e diragatse magareng ga motsadi le ngwana a sekolo le morutabana mme re dumela gore ha tsotlhe di ka carry-wa out carefully ga gona go nna le kgotlha-kgotlha. Batsaya karolo botlhe ba rotloediwa go nna le seabe mo thutong ya bana gore ba kgone go nna le bokamoso le boikarabelo jo bo eletsegang mo setšhabeng. Phelpududu, BTV News, LWETSE. Kgosi ya bangwaketse kgosi malapa a bobedi o kopile banni ba motse wa Kanye go ema ka dinao go ipaakanyetsa go tla go ipelela kgoroso ya dikgantshwane tsa lefatshe leno tsa mabelo Tebogo Letsile le Colin Kibina Tshipi ba ba tlholegang kwa Kanye. Kgosi malapa a bobedi o buile se mo phuthegong ya kgotla e neng e tshwerwe mo Kanye mabapi le go ipelela phenyo ya batabogi bao le go baya lefatshe leno mo mmepeng kwa dikgaisanong tsa diolimpiki. A re utlwe ke Sogofetse Makwinja ka tsela. Kgosi Malope a re Letsile le Kibina Tshipi ba tla bo ba patilwe ke batabogi ka bone go ba gorosa mo gae. A re lefatshe ka bophara le ne le eme ka dinao go ipelela phenyo ya batabogi bao. A re ke sebaka sa gore motse wa Kanye o ipele jaaka e le batsadi ba bana bao. A re banni ba kgaolo e ba tshwanetse ba dira go bonala ka letsatsi leo gore le lemogwe mo ditsong tsa motse o ka jaana mafatshe ka bontsi le ona a tla ba simolola go lemoga le go kgathegela go itse ka motse wa Kanye. Kgosi o rotloetsa morafe go tla go ema nokeng bana bao ka ditsela tse di farologaneng go akaretsa le dimpho. Kana ngwana yo santse lo itse gore yaanong he's an international star ga sa tlhwa itaola jaanong go na le ba ba molaolang gape o na re emetse rotlhe re le lehatshe mo Botswana o na sa emela rena bangwaketse hela le ha ile ngwana mo gae re tshwantse re tlhaloganye selo seo mme Kanye ke mengwe ya metsi e tlhophilweng gore ba tle kwano ba tla tsamaya le metsi e mengwe mme ba go simolla mo Kanye pele re ipaakanye go tla go amogela ngwana a rona re tshwantse re mohelo rato re mo amogela mo gae mo a bone gore le ene nya batsadi ba gagwe ba teng mo gae. Banni le bone ba na le megopolo e tla thusang go rulaganyetsa letsatsi leo. Ke hano hela le nna o sepa gore ke amogela ebile ke itumelela kgato ye o e tsereng gore etelela pele gore re nne le sebaka sa go supetsa bana ba botsadi le go supegetsa lehatshe la Botswana ka kakaretso le lehatshe lotlhehela ka re le motlotlo ka teng ka bana ba re tlotlomaditseng. Ke na le bopaki jwa gore bomme ra go ema ka dinao go gaisa sengwe le sengwe a gore ngwana na sa bereke le Kanye hela kere o bereketse lehatshe lotlhe mme rona re le bagangwaketse bogolo jang bomme a re iponatseng
ka gore re emela mmago ngwanayo. Leina le la Letsile Tebogo le itsege ko mahatsheng. Ne kana batho ba mahatshe ba heta ha ba bo Namibia ba kae. A galoka ke lo a bua le bangwe ba ba mo rotloetsang ba tshwana le Orange. Ya re dintlha tsotlhe tse di tsena mo kanye. Go bo go nna le board hela go twe this is the village of Letsile Tebogo. Lesalefo morafe o ne gape wa gakolola go nna le seabe go baakanyetsa moletlo mogolo wa kgaolo e wa Mmakgodumo Cultural Festival o solofetseng go tshwara kgwedi ya Phalane thola malatsi a le 12. Ke se go fetse Makwinja BTV News Kanye. Tla ke di be khutlo gone fa ke tla go stela Tumampatane go bega ka tsa metshameko. Dumela motswa. Wetso madume nka mogela ka dikgang tsa metshameko mme tsone tsare motshwarela mothusa mookamedi wa University ya Botswana David Kutsie a re motshameko o botlhokwa mo go rotloetseng botsogo jo le boitekanelo ga mmogo le go ngoka bajanala mo lefatsheng leno bona le sabe sa go fetola matshelo a batho ile a buisa puthego ya babega dikgang ya lebelo la UB Marathon Kutsie a re motshameko o ka thusa gape mo go fitlheleleng maitlamo a puso ya lefatshe leno a go fetola dikakanyo le megopolo ya batho. Lefatshe la Botswana le ntse le itemogela dipalo tse di golang tsa dikgaisano tsa di-marathon sengwe se barulaganyi ba lobelo la UB Marathon ba boletseng fa se ka nna le seabe se se tona mo go godiseng megama ya itsholelo ga mmogo le matshelo a Batswana. As an institution of higher learning, we support and take heed of His Excellency. Re le sekolo se se tona sa thuto le rona re tswelisa maitlamo a ga Tautona a go fetola dikakanyo le maitsholo. Re batla go bona Batswana ba tshela matshelo a tokafetseng ebile ba tlhatlhositse dikakanyo. Re le University ya Botswana re rotloetsa botsogo jo bo siameng le go tsaya karolo mo go etsa itshidilo mmele. Ka lebelo le re rotloetsa gape le go nna le seabe mo go godiseng metshameko mono gae. The only constant in life is change. I urge all of you to embrace this concept and change for the better. Mookamedi wa lebelo leo Justice Dipeba a re kgaisano ya monongwaga e tla ya farologane le tse di fetileng. Actually very happy with our 10K and our 21K. They met the world required elevation for us to be able to host championships. So maybe Mabelo a rona a 10 km le la 21 km a kgonne go nna mo seemong sa mafatshefatshe mo go tla re kgontshang go tshegetsa dikgaisano tse dingwe tsa kgaolo ya Aforika ga mmogo le tsa mafatshe gongwe e tla re mo isagong ga ditsompelo di le tla re tla a tshegetsa. Re kgonne gape go dira dipaakanyo mo molaong wa tsela fa lebelo le tla bong le tsamaya teng gore le one o ne wa selebogo sa mafatshe ka gore ngwagola batabogi ba ne ba supa fa ba sa itumelela tsela e ne e dirisiwa. That we had in our routes. So we have modified our routes a little bit so that they do meet the standard, the world standard. Lebelo la monongwaga e tabo e la boraro go tshegetswa morago go simologa ka ngwaga 2022. I understand UB has extended their wins to see into it that UB Marathon is recognized as a world standard marathon. I shall Ke tlhaloganya gore UB Marathon ke lengwe la mabelo a mo seemong sa mafatshefatshe mo nakong eno. Ke rata go le lebogisa ka seo ka gore le thusa le lekgotla la Botswana Athletics ha le dira jalo. Mabelo a maleele ga a sa tlhola a dirisiwa fela go rotloetsa botsogo jo bo siameng, a dirisiwa gape ke mabelo a a duelang go gaisana le go itirela letseno. A tradition, they are a career to some of our athletes. Lebelo la UB Marathon le tla tshegetswa kgwedi ya Phalane e le 13 kwa lebaleng la University ya Botswana kwa batabogi ba tla gaisana mo mabelong a 10 km, 21 km le la Mamala 42 km. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Lekgotla la Botswana Bowling Association le abetswe tletla ya go tshegetsa kgaisano ya Bowling Africa State. Kgaisano e rulaganyeditswe go simolola kgwedi eno e le 23 go tsena e le 26 kwa lebaleng la Orapa Bowling Club. A re Victoria Dikgang ka pego.
Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Bowling Association Kitso Robert o tlhalositse fa ba solofetse palo ya batshameki ba feta 60 go tswe mo mafatsheng a Kenya, Namibia, Afrika Borwa, Zambia, Zimbabwe ga mmogo le monogae. Mo palong eo lefatshe lengwe le lengwe le solofetse go romela bomme ba le batlhano ga mmogo le borre ba palo eo. The tournament is played in all the disciplines, which is Kgaisano e tla bo ya akareditse matlhakore otlhe a bomme le borre a di-singles, triples, fours le di-pairs. Batshameki ba tla tshameka di-fours le di-singles ka nako e le nngwe, fela jalo le ba di-triples ba tla tshameka nako e le nngwe le di-pairs. with the pairs. That's how the arrangement is. Kgaisano eo e leng yone e tona mo kgaolong ya Aforika e ya go dirisiwa gape go ipatlela phatlha go metshameko ya mafatshe a selekane ko Australia ya ngwaga wa 2026. Each category got 3 medals, which is Mo letlhakoreng lengwe le lengwe bafenyi ba tla ikgapela gauta, silefera le bronze. Lefatshe le le gaisitseng le tla ikgapela gauta, le le fetsa mo maemong a bobedi le tla gapa silefera, fa la boraro le tla gapa bronze. also gold, silver and bronze for countries. Ngogola fa kgaisano e tshwaretswe ko Namibia lefatshe le leng le gapile dietsele di le 5 e leng seetsela sa gauta mo letlhakoreng la bomme la di-triples ga mmogo le sa silefera di le 2 mo matlhakoreng a borre a di-pairs le di-fours. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Kgaitsadi ya ke Victoria Dikgang a re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona mothwetso ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. We have just begun implementation of a new strategic plan, 2024-2029, where our main emphasis is to make sure that Botswana transform